ni amakuru XTV ni umuyoboro ukugezaho amakuru agiye atandukanye aba ari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Unyemerere tugaruke ku makuru ari gukomeza kugenda atangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho bavuga ko ubutabera bwa Romania bwatangiye gukurikirana bamwe mu bacancuro biyambajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu ntambara yo mu burasirazuba bwa DRC. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri uno muyoboro wacu, nyamuneka ndakwinginze banza urebe neza ko wakanze kuri subscribe, nurangiza uyikande ufungure n'inzogera, ubundi tuzajye dukomeza kugenda tubana mu makuru agiye atandukanye. Byatangajwe kandi na nyuma y'aho Minisiteri y'Ingabo muri Romania isanze barindwi muri abo basirikare b'iki gihugu ariko bari mu biruhuko bigera ku myaka 2 byo kwita ku miryango yabo. Aba basirikari kandi bishe amategeko abagenga bava mu gihugu batabiherewe uruhushya cyangwa se ububasha, kandi bakaza no kuba bakora imirimo ihabanye n'iyo bashinzwe. Batatu muri abo baracyari mu kiruhuko, ariko iyo minisiteri yasanze kandi muri aba bacancuro barimo 466 bakoreraga mu nkeragutabara nyuma yo gusezererwa mu kazi gahoraho k'igisirikare bitewe n'impamvu z'imirimo, imyaka y'ubukure, ubwegure n'uburwayi. Mbere y'uko umutwe wa M23 ufata umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama 2025, aba bacancuro bayoborwaga n'uwitwa Horatio Potra uzwi cyane muri Afurika, bahagaritse imirwano yabo. M23 yafashe 280 muri bo bohereza iwabo tariki ya 29 Mutarama 2025 banyuze mu Rwanda. Byamenyekanye ko rero hari abari barahunze mbere y'uko uyu mutwe witwaje intwaro winjira mu mujyi wa Goma. Tukiri muri kiriya gihugu n'ubundi unkundire nkugezeho andi makuru ari kuvugwa hariya n'ubundi muri Kongo mu gisirikari cyaho, dore ko ngo abasore n'inkumi bategetswe ibintu bikomeye. Ariyo mpamvu njanga kugira ngo n'ubundi tubigarukeho nabyo tubirambure 5 kuri 5. Amakuru aravuga ko umushinga w'itegeko rigira imirimo ya gisirikari, itegeko ryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC washyikirijwe inteko ishinga amategeko kugira ngo usuzume mu nama y'abadepite yo muri Werurwe 2025. nk'uko ibiri mu ntaramakuru bya Kongo ngo Okapi byabimenye kuwa 3 tariki ya 2 Mata 2025 bikesha umwe mu bagize inteko ishinga amategeko, Depite Claude Misare, yagize ati umushinga w'itegeko ryacu rigira imirimo ya gisirikari, itegeko rigira imirimo ya gisirikari, ibiro bya perezida w'inteko ishinga amategeko uteganya amabaruwa 2 azamara igihe kitarenze amezi 3. Uyu mudepite watowe ukomoka mu ishyaka rya UNC yongeyeho ati muri aya mezi 6 abinjira mu gisirikare cya Kongo bagomba guhugurwa mu masomo y'uburere mboneragihugu, gukunda igihugu ndetse n'ingengabitekerezo, aho baziga indangagaciro n'amahame bya Repubulika,
amateka y'igisirikare cya Kongo, imitekerereze ya gisirikari ndetse n'imyitwarire bigenga umwuga. Amahugurwa ya kabiri ya gisirikari azamara amezi 3. Nk'uko uyu mudepite wo muri Uvira abitangaza ngo muri Kivu y'Amajyepfo, aya mategeko ari mu rwego rwo gushyira ingufu mu bikorwa bya leta ya Kongo bigamije gutuma abaturage bagira uruhare rugaragara mu kwirindira igihugu cyangwa se umutekano. Umudepite yasoje agira ati abasore bose b'abanyekongo bafite imyaka 25 kugeza kuri 30 bahawe ubumenyi bwa gisirikari. Ndatekereza ko u Rwanda rudashobora gukomeza kudutera ubwoba no kwigarurira uduce tumwe na tumwe tw'ubutaka bwa Kongo. Ngira ngo ni amakuru yarari kugenda n'ubundi agenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ngiye mba njanga kugira ngo nyakugezeho, nyuma kandi mwundire nsoreze n'ahangaha ngushimire kandi mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Assalamu shalom shalom.